Pozdrav svima, Petar ovdje, dobrodošli u još jednu lekciju o Visual Basicu. Ovu lekciju ću vam pokazati kako napravite jednostavan digitron. Prvo što nam treba je jedno tekst polje. Malo povećamo font. Ovako. Jedno tekst polje i jedno dugme koje ćemo kopirati, znači desni klik copy, desni klik paste, yes. Ovo dugme ćemo ostaviti vamo. Ovako. Znači, ovo je prvo. Možete koristiti Ctrl+C, Ctrl+V. Tako je brže. Znači, sada pravimo dugmiće koji su nam potrebi za digitron. I ovako. Da im dam sad ovo će biti 1, će biti 2, 3, 4, 8, 9 i 0. Ovako. Sad imamo osnovni izgled digitrona. Treba će nam sada će nam trebati još jedno ovako dugme koje ćemo opet kopirati. Yes. Ovako. Op. Dobro. Dobro, sada već imamo nešto bi ličilo na digitron. Ovdje nam treba plus, minus i jednako. Op, jednako. Malo je mali ovaj minus, ali dobro. Sada, prvo što treba da uradimo, primijetit ćete kada kliknemo na ovo dugme, na bilo koje od ovih dugmani koje smo kopirali, svi nam otvaraju isti blok koda, istu ovdje funkciju. Znači na koje god dugme da kliknemo. Pa sada se tu postavlja pitanje kako ćemo znati na koje smo dugme klikli. Kažem lijepo. Imamo ovu promjenjivu indeks koja će uvijek imati vrijednost dugmeta koje je pritisnuto. Evo recimo, ako stavim message box index, znači kliknemo ovdje, izbaci 1, 5, 0, 9, 3 i tako ćemo znati koje je dugme pritisnuto. Dakle, prvo tekst nam mora biti 0. Ovako. Znači, kada god se klikne na tekst, kada god kliknemo na dugme, treba ako tekst 1.text da bude da bude jednako tekst 1.text puta, gdje mi je puta 10 i tekst 1.text jednako tekst 1.text plus indeks. Kao što možete vidjeti, ovo sada radi. Sad, način na koji ovo radi je sljedeći. Imamo broj 0. 0, kada pomnožimo sa 10, dobijamo 0 i na 0 dodamo indeks, to je broj koji je pritisnut, to je recimo 5. Onda, ovo pomnožimo sa 10, dobit ćemo 50 i to je ako kliknemo 0, dobije samo 50. Ali, znači zašto se indeks je 0 i na 50 kada damo 0, to je 0. Znači, imamo 50, ali recimo ako smo klikli broj 5, znači prvo možemo sa 10 i onda na indeks dodajemo još 5. Plus 5 i dobijamo 55. Onda kada kliknemo sljedeći broj, recimo 3, ovo se množi sa 10, kao što možemo vidjeti ovdje, i dodaje se indeks 3, znači plus 3, dobija se 533. Znači na tom principu radi ovaj digitron. Mislim ovo unošenje brojeva.
Sada, kada kliknemo na plus, treba će nam jedna promjenjiva, ovako, broj, znači, u broj promjenjivu ćemo da smestimo, vrijednost koja se nalazi u polju teksta, tekst polju, i da resetujemo tekst polje na 0. Da. I sada, znači klikli smo plus, to se tako uvek, to je uvek tako, i sad treba će još jedna promjenjiva, koja će se zvati limpo, recimo op, kao operator koji smo uzeli. Znači ovako, op je jednako indeks, jednako nam neće treba, jednako će nam trebati u novom dugmetu. Moglo bi da bude u jednom dugmetu, ali je ovako lakše razumeti. Znači, jednako. Sada, kada kliknemo na jednako, ako je op jednako 0, onda uzimamo broj, onda je tekst 1.text, smještamo u text.1, broj plus tekst 1.text, zato što broj koji smo već imali u tekst polju otišao promjenjivu broj, i drugi broj koji smo unijeli je ostao tekst polju. Zato sad se vidio sam kako radi. Znači, ako je 0, pošto je ovo indeks 0, evo piše nam ovdje 0. Znači, ako je broj 0, indeks 0, onda to je x, to onda sabiramo. Ako nije 0, ako je recimo 1, onda oduzimamo. Možete ovako ubaciti koliko god hoćete funkcija, milion funkcija, nije bitno. Znači, koliko god hoćete funkcija. Znači, pustimo, imamo sad recimo broj 1 plus 5, da, treba nam endif. Kada imamo u jednom redu i uslov i funkciju koja će se izvršiti, liniju koja će se izvršiti nakon uslova, ako stavimo jedan red, onda nam ne treba ono end if na kraju. Znači, idemo 5 plus 5 jednako 55, zašto li to? Aha, to ne radi zato što nam je, zato što broj mora da nam bude brojevnog tipa, znači s integer, broj znači mora da bude brojevnog tipa, ne može da bude na univerzalno promjenjivo ako pišemo sve. Stavim i ovo s integer, i znači sada kada su pustili 5 plus 5 jednako 10 plus 3 jednako 13, minus 5 jednako 8, plus 0, to bi trebalo da ostane, da. I evo znači imamo jednostavan digitron. Treba nam još jedna stvar, a to je dugme za reset, koje ćemo recimo staviti evo ovdje. Reset. Znači, treba da resetujemo promjenjivu broj. Jednako 0, tekst 1.text jednako 0 i op jednako 0. To je pravično, to 5 plus 3, 8, reset, 5, dobro. Dobro, i imamo jednostavan digitron. Da, još jednu funkciju da pokažem. Recimo, kako napraviti dugme za izlaz. Imamo command 5 i napišemo izađi. Ili zatvori program. Exit, najlakše. Znači, gdje god napišemo ovu funkciju, u svakom slučaju napišemo end.
Znači sad kad kliknemo na ovo dugme, ne, samo end idealan load, mi u drugoj verziji programa. Exit, izaći će iz programa. Znači, gdje god napišemo funkciju end, ona samo završava program i izlazimo iz programa. To je to. Hvala na gledanju. U sljedećoj lekciji ćemo raditi, ću vam pokazati kako da učitate slike u Visual Basic i neke malo zanimljive stvari. Ovdje možete se sad igrati sve, možete dodavati još funkcija, još dugmića i tako tih stvari. Proučite kod i hvala na gledanju i doviđenja.